ubutabera ni inkingi ya mwamba, ariko hari n'abandi benshi bemeza ko ubutabera burenganya muri iyi si kubera ko budafite icyo bita forensic. Gereza zitandukanye hirya no hino mu maginga ya hafungiwemo abantu benshi bagiye bashinjwa ibyaha mu kuri nta cyaha na kimwe bigeze bakora, hagendewe gusa ko uregwa nta bimenyetso bimushinjura yabaga yifitiye, bityo agafungwa imyaka myinshi mu buzima bwe kandi nyamara mu by'ukuri anarengana. Mbere yuko dukomeza abanza wumve iri jwi ry'uyu muntu urimo gutakambira ubuzima bwe asaba ko bwafungurwa cyangwa se yarekurwa. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man. I want y'all to know that y'all convicted and had a wrong man in prison. Uwo mugabo umaze kumva arimo gutakambira ko yarekurirwa ubuzima bwe akabasha kuba yajya hanze agarekurwa kubera ko yarenganye, n'ubu ikirego cyafunguwe gisaba ko yakomeza agafungwa indi myaka irenze iyo yari yakatiwe. Yitwa John Bani. John Bani yavutse mu 1976 akaba yarabyawe n'ababyeyi b'Abanyafurika, gusa avukira Brooklyn, Haiti ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyina wenyine niwe wabariraga we na mushiki we. Se wa Bani yari yarapfuye. Gusa mu 1991 ku itariki 14 z'ukwezi kwa munane ubwo John Bani yari amaze kugira imyaka 14 yaje gushinjwa ubwicanyi akatirwa imyaka 28 yose. Aho ngaho maze kumva yararimo gutakamba byasabaga ko yongererwa indi myaka, aho imyaka 16 muri iyo myaka uko yari yayikatiwe ari 28, imyaka 16 muri yo yayimaze muri gereza, indi 12 ayimara muri parole. Nyuma yuko muri 2018 bigaragara ko yarenganyijwe hanyuma agirwa umwere. Nawe byibazeho icyo John Bani yashinjwaga ngo nuko abapolisi babiri bo mu gace ka Island barashwe ubwo habaga ubujura, hanyuma umwe muri bagahita hasiga ubuzima. Mugenzi we witwa Robert Closen akaba yaratanze ubuhamya agaragaza ko barashwe n'abana babirabura babiri bari hagati y'imyaka 20. Hanyuma ku munsi wakurikiyeho uwahawe ikirego ari we New York Police Department NYPD Detective Luis Elsi Casera ahitamo gushinja abana babiri babirabura. Abo bana babiri babirabura umwe muri bo yari John Bani wari ufite imyaka 14 na mugenzi we Roshin Hargrave wari ufite imyaka 17. Agendeye gusa ko abo bana barabirabura kandi ko bari barariye neza, ari ibisore bari barariye neza mu minsi igihumbi ya mbere, bityo ababyeyi bose barashishikarizwa kugaburira abana neza mu minsi ya mbere yabo igihumbi. Bityo yacurishije ifoto y'abo bana ndetse ayimanika hirya no hino agaragaza ko ari bo barashe ndetse banica abantu. Dore ko icyo cyaha bagihamijwe ndetse bashinjwa ko ari icyaha gikomeye cyane mu byaha ndengakamere kiri kuri dogere ya 2, bityo akaba ari icyaha gikoranye ubugome ndetse bugambiriwe. Baje gufungwa mu 1991, hanyuma muri 2006 witwa Bani aza kwimurirwa muri yindi gereza yitwaga Emilia Correction Facility kubera kwitwara neza. Nyuma yaho umucamanza mukuru Shondia Simpson yaje kugaragaza ko Roshin Hargrave yarenganye. Mwibuke ko ari umwe wafunganye na John Bani. Hagendewe ku bimenyetso bigiye bitandukanye Detective Elsi Casera yatangaga ndetse no ku bandi bashinjwaga ibyaha binyuranye birimo amakosa. Hanyuma nyuma yuko Shondia amaze kubona ko Detective Elsi Casera hari abantu bagiye batandukanye agenda afungisha bitewe nuko yabashinjaga ibyaha bitari byo, Shondia yahisemo ko yakubura ikirego cya John Bani. Nuko 2016 umucamanza yasabye ko urubanza rwasubukurwa rugahera mu mizi, bityo muri 2018 urubanza rwaje kugaragaza ko abana bombi John Bani ndetse na Hargrave barenganye, bityo barafungurwa. Gusa bari bamaze muri gereza imyaka 27 yose barengana. Iyo ubona umugabo nk'uyu arimo kurira atamarira atibikonda hejuru y'ubuzima bwe, mu kuri kose aba yarenganye. Nawe reba uwo ni John Bani. I want to say thank you, Your Honor, because in 27 years I've been fighting for my life. Uwo ni John Bani nyuma yuko agizwe umwere ndetse akuriweho igihano yari yarafunzwe nubwo yasaga nkaho yarakirangije n'ubundi muri gereza. Gusa abashinjacyaha bagaragaza ko yakomeza agafungwa n'indi myaka irenze iyo yari yakatiwe. Gereza si nziza. Undi nanone washinjwe ibyaha nk'ibyo ngibyo byo kwica ndetse agafungwa imyaka myinshi cyane nawe no witwa David Rwanda. Nawe aratakamba hano aririra ubuzima bwe. David Rwanda yafunzwe imyaka 20 yose n'itatu arengana kubera icyaha yashizwe na detective wo muri NYC cyangwa se New York City.
bityo nawe ashinjwa icyaha cyo kwica uwitwa Rabbi Chaskel Wisberg amurashe mu mutwe ubwo bari barimo kwiba. Aho yabihamijwe n'urukiko mu 1990. Urukiko rumukatira imyaka 37 n'igice muri gereza. Gusa nyuma y'imyaka 21 umugabo witwa Mashya yaje kubwira wari umwavoka wa David Rwanda ko umutima w'uhora umucira urubanza, ndetse ni nyuma y'uko yashinjije uwo mugabo akagaragaza ko ari we wisha abantu nyamara mu by'ukuri arengana. Gusa ibyo nawe yabyemeye nyuma y'imyaka 21. Umugabo ari muri gereza arimo guhanwa, arimo gutotezwa, arimo guhabwa ibihano bihambaye bigiye bitandukanye bibera mu magereza, ahura n'uburibwe bw'ubuzima. Nawe yumvire. Lieberman yaje kuvuga ko yabibwiwe na detective Luis Elsi Casera ko yashinja umugabo wari ufite izuru rirerire. Byumvikane ko muhari bafashwe bashinjwa cyangwa se bakekwaho kuba bagize ubwicanyi bwari bwakorewe umugabo Rabbi. Byumvikane ko ari harimo David Rwanda. Bityo detective abwira Lieberman ko nk'umutangabuhamya yatanga ubuhamya avuga ko umugabo ufite izuru rirerire ari we wishe umuntu. Bityo Lieberman ashinja David Rwanda kandi arengana mu by'ukuri, bityo arafungwa. Wibuke ko Luis Elsi Casera ari detective kandi akaba ari nawe wari warafungishije John Bani mu kirego cya mbere twahereyemo cy'umugabo wafunzwe bwa mbere ari we John Bani. Bityo David Rwanda yamaze imyaka 23 yose muri gereza nyuma yo gukatirwa imyaka 37 n'igice muri gereza. Aza kugirwa umwere nyuma y'imyaka 23 yose muri gereza, hanyuma aza kurekurwa mu 2013. Uwo ni David Rwanda. Nge bintamuhurizo ryo kuvuga ko ubutabera butakizwa ubutabera mu gihe hari abo bubera ngo nuko bazanye ibimenyetso hanyuma abandi barengana bagafungwa imyaka y'ubuzima bwabo, nyamara hari icyo twakwita ubutabera bwicaye hariya gusa bwafunze amaso n'igitambaro cy'umukara bufasha umunzani utaringaniye. Ubwo ubutabera ni bwoko ki? Undi kandi nanone wafunzwe muri ubwo buryo kandi arengana mu by'ukuri ni uwitwa Susan Marlin. Uwo mubyeyi nawe yakatiwe imyaka 17 azira ko yishe uwahoze ari boyfriend we Rick Daily, bari baratandukanye amwicishije inyundo. Bityo akaba yarahise akatirwa nta no kujura imyaka 17 yose mu 1997. Gusa yahoraga yizera ko hari uzaza akamurenganura kubera ko we ntacyo yishinjaga ndetse yari umwizero ukomeye. Nyuma y'uko afunzwe abana be babayeho mu buzima bubi cyane dore ko bari bakira abana bato. Nyuma y'uko afunzwe arengana yabayeho mu kababaro n'agahinda ko kumva ko nubwo ashize abana be hanze kandi bakiri bato ndetse akaba narengana byahoraga bimwicisha agahinda no guhora yicuza no guhora arira cyane yibaza icyo Imana yabimuhoranye, nyamara mu by'ukuri arengana kubera ko ntacyo yishinjaga. Gusa kubera ko yabihamijwe gusa ko yabigize mu ruhare akaba yarishe uwahoze ari boyfriend we Rick Daily. Nuko mu mwaka wa 2013 nibwo umwavoka witwa Didlo Okono yasubiye mu rubanza yifashije ubutangabuhamya bwari bwatanzwe n'uwitwa John Batty. Atanga ubuhamya nuko Susan Marlin agirwa umwere arafungurwa nubwo yasaga nkaho n'umundi yari arangije igihano cye cy'imyaka 17 muri gereza arengana. Uwo nawe nundi kandi nanone ku rutonde undi mugabo nanone wafunzwe imyaka myinshi azira karengane no witwa Luis Varigari. Uwo mugabo yahamijwe ibyaha arangije afungwa imyaka 55 yose muri gereza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1999 nyuma yo gushinjwa ibyaha bitatu atigeze akora birimo ko yafashe abantu batatu ku ngufu hanyuma akaza no kubica. Ibyo yabihamijwe n'abatanze ubuhamya batari bari naho icyaha cyabereye biremezwa hanyuma byemezwa na Federal Bureau of Investigation FBI ibishyiraho akadomo. Nyuma umugabo afungwa imyaka 55. Nyuma yaho muri 2011 urugaga rw'abavoka Los Angeles rwakomeje iperereza kuri DNA zari zarasigaye ahari harabereye icyaha, nuko bihapimwe ibimenyetso bijye bitandukanye byagaragaje icyaha yashinjwaga, nuko birangira nta na kimwe kigaragaje ko uwo mugabo yabigizemo uruhare ndetse yararaho n'icyaha cyabereye. Gusa yari yarabishinjijwe anakatirwa ndetse imyaka 55 yose muri gereza arengana. Icyo gihe urugaga rw'abavoka Los Angeles rwese rwubura ikirego ndetse rusaba ko ikirego cyaburanwa gihereye mu mizi. Nuko ku tariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2015 Luis Varigari aza kurekurwa n'urukiko rukuru rw'i Los Angeles nyuma y'imyaka 16 yose muri gereza. Abo ni abagabo bagiye bahura n'isanganya bagafungwa bazira ibyaha bategeze bakora gusa ari uko bo nta bimenyetso bibashinjura bafite. Uwo ni Luis Varigari. Undi nanone kandi wahuye n'isanganya yitwa abagabo barabona no witwa Daniel Vegas. Daniel Vegas yashinjwe icyaha cyo kwica abantu babiri bo mu muryango we aribo Lazo ndetse na England. Gusa yaje guhamwa n'ibyaha byo kwica
ku myaka 18 aza kubyemera ndetse kubera ko yari yarangije guterwa ubwoba na detective amubwira ko natabyemera ngo ndetse abyemera imbere y'ubuyobozi no mu nyandiko kari buze gukubitwa ndetse akageza ubwo yipfisha. Hanyuma mu 1995 aza gufungwa azira ko yisha abantu akatirwa imyaka myinshi. Hanyuma muri 2018 Daniel Vargas akaba yarafunguwe nyuma yuko bimaze kugaragara ko nta ruhare na rumwe yigeze agira mu rupfu rwabo nabo mu muryango we. Gusa nubwo yari yabifungiwe yafunzwe imyaka yose 23 muri gereza ayimaramo yose. Kuri ubu Daniel Vargas akaba ari umwubatsi wabigize umwuga muri El Paso aho ni muri Texas. Ubu nawe akaba yarafunguwe. Ni umwe mu bagabo bahuye n'isanganya nawe wafunze akajya kubitwa Kandoyi. Gereza si ikintu, ubushinjacyaha ni ikintu, urukiko narwo rukaba ikindi, ubutabera bwo bukaza buri mu shusho tutamenyana n'ubu tutarasobanukirwa cyane ko nabwo bufunze amaso. Gusa nubwo bufunze amaso burya hari naho burenganya kubera ko nta bimenyetso bihagije umuntu aba afite bimushinjura, bityo akaba ashobora no kuba yabigwamo nyamara bigaragara ko anarengana nk'uko bigaragara mu maso y'abo bagabo twagiye tuvuga haruguru. Nabo bose bagiye bafungwa bazize urw'abagabo. Undi kandi nanone waciye ibintu akaba ari nawe wafunzwe imyaka myinshi idasanzwe, akaba ari nawe wafunze imyaka kuva isi yaremwa myinshi muri gereza arengana. Ni umugabo w'umwirabura witwa Jackson. Uwo akaba yarafunzwe muri gereza nyuma yo gushinjwa icyaha mu gisiyo ko yaba yarisha abantu muri alimentation mu gihe mu 1975 ahitwa Cleveland muri Ohio. Ricky yafunzwe ubwo yari afite imyaka 18 yonyine abishinjijwe n'uwitwa Eddie Venon wari mu kigero cye ndetse bari inshuti. Nyuma akaza kumushinja ko ari we wagize uruhare mu kuba hari abantu biciwe muri alimentation. Uwo mugabo nawe yarafunzwe afungwa imyaka myinshi yose mu y'ubuzima bwe. Uko imyaka yagiye ihishira hari abavoka beza bagenda bagaragara baje kubyutsa ikirego. Uwitwa Brian Hall niwe wafashije anafasha Rick kuba yagaruka akamwenyu ku matama nyuma y'imyaka myinshi afunzwe. Nyuma y'imyaka afunzwe kandi haje wa mugabo wamushinjije bakiri abana witwa Eddie Venon waje kugaragaza ko uwo mugabo yarenganye kandi hashize imyaka myinshi afunzwe muri gereza, dore ko yari amaze imyaka 39 yose muri gereza arengana. Umushinja cyangwa se wamushinjije ari aho ngaho agaramye nyuma y'iyo myaka yose aza gutanga ubuhamya avuga ko umupolisi ari we wavuze ko yawashinja uwo musaza w'umwirabura kuko yari amaze kugera mu zabukuru. Urumva umuntu amaze imyaka 39 yose muri gereza afunzwe, yarafunzwe afite imyaka 18, nawe urumva imyaka yaba afite 57 yose muri gereza. Bityo yaje kugirwa umwere ararekurwa, ariko arekurwa yari yarafunzwe imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwe kuko imyaka hafi isaga 40 ni imyaka myinshi. Abo bagabo bahuye n'isanganya. Ubutabera ni iki? Ubutabera bukora gute? Ubutabera burenganya, ubutabera butajya bucukumbura. Hazashirweho uburyo bwo kuba abantu bashobora kuba babona amakuru runaka cyangwa se amasendika agiye atandukanye zashireho uburyo bwo kuba hari abantu bandi babacukumbura amakuru bashobora kuba bakwifashisha nyuma yuko abagenza cyaha barangije icyaha no kukigenza, hakaba harebwa ubundi buryo abo bantu bazajya bakoramo. Kuko muri ubu ngubu umupolisi ashobora kukwitendekaho bikarangira ufunzwe burundu, umuntu runaka ashobora kukwikubiraho bikarangira none ufunzwe burundu, nyamara mu kuri urengana ari uko gusa nta bimenyetso bigushinjura waba ufite. Bityo hari abantu benshi baborewe muri gereza twasabira ibirego byabo byazajya bisubirwamo rimwe na rimwe hakagaragazwa uburyo ibirego byabo byagiye bikorwaho, kuko hari abashobora kuba barengana mu myaka yose baba bamaze mu magereza. Gereza nyinshi zigiye zirimo n'abantu bamwe na bamwe bafungiwe ibyaha nyakuri bakoze, ariko hari n'abandi benshi bagiye bakura n'isanganya yo kuba bafungirwa ibyaha byinshi batakoze gusa ariko nta bimenyetso bafite. Ibimenyetso birakora cyane mu butabera, gusa utabifite akenshi na kenshi ni nawe ubigwamo, cyane ko rimwe na rimwe no kubona ibimenyetso rimwe na rimwe bigorana, cyane ko umuntu aba nta n'icyaha yishinja runaka no kubona ibimenyetso biramugora. Ndavuga ibimenyetso bishobora kuba byamufunguza no kuba byamukura mu kamaga abaguyemo. Hangaha ntacyo navuga ngo ndabashimiye, ihangane.